turashima kuko uri Imana itegura ndetse kandi mwami Yesu kanasohoza. Turashima kuko Mana uri Imana ivugana n'imitima ikabasha kumva icyo ushaka mwami Imana mu ngo zacu. Tumaze kumva data ijambo ryawe tubwiriye, turasaba kugira ngo data uyu muryango utangijwe none uhe Mana gukomera ku ijambo ryawe, ubakire Mana ku bushake bw'Imana n'ubuntu bw'Imana. Bonyine mwami Imana ntiwobasha, ariko hamwe n'ijambo ry'Imana n'ubuntu bw'Imana ndabizi kuko mwami Yesu bazagera kure kuko uri Imana iri kumwe nabo. Turatuje mwami Yesu mwanya ureke ineza y'Imana she kubana natwe uhere muri amasa kw'iteka ryose. Amen. Kansabe abavyeyi nk'uko arakoze umushumba. Ni asante ya mchungaji. Mugire vuba, mugire vuba. Fanye haraka, wale wazazi wameandaliwa. Watambutse. Muweze kuwapitisha hapa mbele. Evangelist mutambutse. Na indi mana siringira namba na indi zashira nzira zanje imirimo ye nabwitibarika nijirondoreka irenze ubwenge imirimo ye nabwitibarika nijirondoreka irenze ubwenge. Sawa. Ibi tubikora Haya tunafanya kubera evidence. Tubikora kubera evidence. Tunafanya kwa sababu ya ushuhuda. Kugira ngo Ili kibigihamya yuko bano bantu imiryango yabadushikirije shuhuda ya kuwa familia wametufikishia, hanyuma tukabibariza hano bakongera bakavyemera mu ruhame tunauliza hapa wanaitika katika kongamano la watu. ejo bazaca inyuma bakaja gushakana, Kesho watakao pita kando waende kuoleka kwingine, muzaba bahamye. nyinyi mwe watu wa ushuhuda. Reka twumve ku ruhande rwa Evangelist Samuel Wacha tusi ngambo ya Evangelist Samuel batubwire ico dukora. watuambie kile tunafanya. Uyu munsi twabazanye ngo mubaheshe umugisha kabashumba kandi mubasezeranye. Ivyo nshaka nzabikora. Iyo ni second. Imbere ibindi twarakiranutse bijya byose bisabwa n'umuryango byarakozwe, Imana ishimwe cyane. Ico nico ca mbere, Hilo cya kabiri ndilo la nico kubasezeranya. Pili ni kuwaunganisha. Hereza umudamu nawe. Mpe mke. Ushobora guhinduka ariko umudamu akaba Naweza badilika lakini mke asimame. Twararangizanyije ibintu byose twaratunganyije, twabazanye ngo basezeranye imbere y'Imana. sawa. Imana ibahe umugisha. Barikiwe. Ibisabwa byose twarabikoze, twarabirangije, byararangiye, mwasezeranya abantu. Sawa. Imana ibahe umugisha. Hereza. twarakiranutse bisigaye n'inshingano zanyu mu basezeranye murakoze. Sawa. Amakubitira amashimwe Mwashangilie abavyeyi musuzanye, wazazi wasalimiane, kandi mwakubitira amashimwe. mwashangilie sana makofi. Amen. Imana ibahe umugisha, musubire mu Pate zicaro zanyu. kubarikiwa, murudi katika makao yenu. Imana ibahe umugisha cyane. Barikiwe, mbarikiwe sana. Amen. Amen. Reka nsabe Evangelist Ndanyuzwe. Wacha ni msii ndugu Ndanyuzwe, Tera za ntambwe zivuga butumwa. weza kupiga hatua za injili. Jari. Abafotora nizere ko ndakibuza ndose twahaga. Watu wanapiga picha, natumai hakuna shida. Reka nsabe Kamariza, Mutoni, Joyce kubera ko nabo nabavuga butumwa bakomeye muri iki gihe, bankutera intambwe apige hatua uganaho Evangelist. Kumkaribia Evangelist. Amen. Amen. Samuel terizisigaye Samuel, piga zingine zinazobaki. Subira tere ngufi. Piga ingine fupi. Fata runo rurabo. Reka Samuel Evangelist adufashe ukizeho iyo net.
Wacha nimsihi aweze kutoa neti gahoro sana gahoro pole pole, umaruraza kubera ko ari umutoni turamuzi noneho na mwembi turabazi sababu ariko tunamjua. urabihana mweze mikrofone Mpe kipaza sauti. bitonde bitonde reka duhamirize Wacha aweze kutuhakikishia. yego niwe niwe yego eza mutoni muto uyu ninde niwe Ni yeye kweli? Yego. sawa sawa kotera imana amashi Makofi sana kwa Mungu. kansabe muhindukire Wacha niwasihi mugeuke, murebe ino sayidi muangalie hii saidi ya huku mbele. tugiye kuja mu ndahiro Tunaenda katika kiapo. hanyuma nzoza nsoma ndatangira na evangeliste ndanyuzwe Taanza na ndugu Ndanyuzwe, hanyuma tubone gukomeza ndio Mutoni. tutaendelea na Mutoni. njewe ndanyuzwe Samweli jewe ndanyuzwe Samweli ku bushake bwanje jenyine ku bushake bwanje jenyine ndakwemeye wewe Kamariza Joyce Tony nakwemeye wewe Kamariza Joyce Mutoni kumbera umugore w'isezerano kumbera umugore wanje w'isezerano ngo tuzabana karamata ngo tuzabana karamata uhereye none uhereye none mu butunzi mu butunzi no mu bukene no mu bukene mu byishimo mu byishimo no mu byago no mu byago urwaye urwaye cyangwa se uri muzima cyangwa se uri muzima nzaja ngukunda nzaje ngukunda kubahe kubahe kubahishe kubahishe gukundira umuryango gukundira umuryango kuyakuye ukuyakuye kugeza urupfu kugeza rudutandukanije urupfu cyangwa rudutandukanyije se Yesu Kristo agarutse cyangwa se Yesu Kristo agarutse birahiriye imbere y'Imana birahira imbere y'Imana imbere y'iteraniro ry'abera imbere y'iteraniro ry'abera Imana izabimfashe Imana izabimfashe amen dukomeze reka dukomeze na Kamariza njewe Kamariza Joyce Mutoni Jewe Kamariza Joyce Mutoni ku bushake bwanje jenyine ku bushake bwanje jenyine ndakwemeye wowe Ndanyuzwe Samweli ndakwemeye wowe Ndanyuzwe Samweli kumbera umugabo wanje w'isezerano kumbera umugabo wanje w'isezerano ngo tuzabana karamata ngo tuzabana karamata uhereye none uhereye none mu butunzi mu butunzi no mu bukene no mu bukene mu byishimo mu byishimo no mu byago no mu byago urwaye urwaye cyangwa se uri muzima cyangwa se uri muzima nzaja ngukunda nzaje ngukunda kubahe kubahe kubahishe kubahishe gukundira umuryango gukundira umuryango ngo ukuyakuye ukuyakuye kugeza urupfu rudutandukanije kugeza urupfu rudutandukanye cyangwa se Yesu Kristo agarutse cyangwa se Yesu Kristo agarutse. birahiriye imbere y'Imana birahiriye imbere y'Imana n'imbere y'abantu n'imbere y'abantu Imana izabimfashemo Imana izabimfasha amen reka nsabe umushumba Gadi Acha nimsihi mchungaji Gadi atambuka asengera impeta apite mbele aweze kuombea pete, hanyuma dukomeza gahunda alafu tuendelee. Uwiteka Mana uri mwiza kandi urakomeye, tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye kuturinda abaturinze ndetse ukarinda n'abana bacu. Tumaze kumva indahiro zabo, izi ni impeta zabo bagiye kwambikana. Turabizi kuko tuzigira itangiro n'iherezo. Urukundo rwabo niko dusabira kugira ngo ruzagumeho, ruzarambe iteka ryose. Uko izi impeta zimeze, Mana yacu turabizi neza kuko urugo rwabo uzarwubaka neza kandi uzarugira amahoro. Turashimye twizeye, ni mu izina rya Yesu tubisabye, amen. Nakoze cyane, Asante sana. kasabe murebane, Wacha nisihi muweze kuangaliana. hanyuma tugeze mu gikorwa cyo kwambikana impeta. Tumefika wakati wa kuvishana pete. Ndanyuzwe ni ubanza, Ndanyuzwe ataanza.
hanyuma mutoni arazamura ukuboko kw'ibumoso. Mtoni atapandisha mkono wa kushoto. Ubwo rero mu kwambikana impeta Kwa kuweza kuvishana pete, ushobora kuvuga amagambo 2 3 meza. unaweza ongea mamoja mawili matatu mazuri. Mweze microphone. Yes. Mutoni ukuboko kw'ibumoso. Mkono wa kushoto ya Mtoni. Mwegerane bangu tera. Karibiane kidogo. Yes. iyi mpeta nikwambitse nk'ikimenyetso cy'urukundo nagukunze birahiye imbere y'Imana ijambo ryayo nemera nzagukunda bakaza nzagubahira umuryango Imana izabimfashe. Amen. Kadusabe Wacha tumusi Joyce Kamariza umutoni nawe chukue aze kwambika Evangeliste ukuboko kw'ibumoso. Evangelist ainue mkono wa kushoto. Nawe ushobora kumwambika uvuga amagambo nk'abiri Zamuvisha atatu ukisema 1 2 3 meza. mazuri. wambitse impeta nk'ikimenyetso cy'urukundo nzagukunda nzakubahira umuryango Imana izabimfasha. Amen. Amen. Nakoze cyane. Muhindukire hano. Mgeuke hii ngambo. Muhuze ayo maboko yambikanye impeta. Muweze kuweka pamoja vidole zilivyovikwa pete. Muhindukire amashumba. Mgeuke huko kwa wachungaji. Hanyuma muhindukire muko ndi mwakoma amashi. Mshangilie makofi, mshangilie makofi. Muhindukire mugere na hano. Mshangilie hadi mufike huku. Murebe hari Hapo mbele kwa kamera. Mani baho umugisha cyane. Pate kubarikiwa sana. Hanyuma rero reka nsabe Chanisi abashumba bose bari hano batambuke. wachungaji wote kwa ujumla wapite. Abadiakoni badutegurire mwigira hano mbere. Adikoni waweze kutuandalia hapa mbele. Abashumba baze. Wachungaji wapite. Urimana isoza masezerano iyo uvuze birasora ukutabesha urakomeye urahambaye urakomeye Kansabe microphone baheze Reveramani Mpe Reverend Amani. Mushumba Mchungaji twashingiranye amatorero yombi. Mbaye makanisa yote mbili tumeweza Hanyuma ari utu twese turasenga. Sote tutaomba. Hanyuma tuje araza kuturangiriza. Tamatisha. Baba, katika jina la Yesu, Mana data tuzikugira neza. tunashukuru sana kwa sababu umekuwa pamoja nasi. Asante sana kwa nguvu zako na uwepo wako. Tunashukuru kwa sababu umetimiza kila ambacho ulikuwa umeahidi. Jina lako lipewe sifa na shukrani. Tunashukuru kwa siku nzuri ambao umetupea ya Evangeliste Samuel pamoja na dada yetu Mutoni. Baba, tulikuwa tunatarajia sana siku ya leo. Ninashukuru kwa sababu umetimiza maombi yetu. Tunawaombea baraka kutoka kwako. Uzidi kuwa pamoja nao na uzidi kuambatana nao. Asante Yesu Kristo. Mwami Yesu tukuzamuri icyubahiro. Dushima yuko uri umugenga w'ibihe. Shimwa yuko ari wadutegurije data witekuye umunsi kugira ngo twumve ubuhamya buva mu rukundo n'ubushake bwawe Mana. Aba basore bateye intambwe yo kubaka urugo rwabo, ariko Yesu turazi ko wagendanye nabo guhera mu buto bwabo. Yesu Kristo babigaragarije mu rukundo rwawe n'uburere bahawe n'ababyeyi babo kuko bamenye Imana. None abagaragu bawe data barahagaze aha n'abandi baricaye imbere yawe Yesu Kristo. Hari icyo tubifuriza muri iki gitondo cy'uyu munsi, n'umugisha wawe Mana. Bubake ku rufatiro rwo kukumenya, nirwo rutazarunyeganyezwa n'imihengeri yari yo yose Mwami.
niko ijambo ryawe ritubwira ngo tubanze dushaka ubwami bwawe, ngo ibindi byose uzabitwongerera. Urukundo rwawe data rwubakwe ku rutare rw'ijambo ryawe Mana. Ubundi tubifurije imigisha data wera y'ubutunzi data wera, tubifurije umugisha Yesu Kristo wo kubyara bakororoka, kuko ijambo ryawe niko ritubwira Yesu Kristo. Bagubwe neza, ubarinde indwara, ubarinde ibibi byose, bazahorana ibyishimo data. Uko niko tubasabiye kandi tubifurije amahoro mu rugo rwabo, urukundo rwabo ruzera imbuto nyinshi cyane Mwami. Urakoze data yuko tubigusabye, ni mu izina ryawe data, ni mu izina ryawe Yesu Kristo, n'iry'umwana n'ry'umwuka wera. Amen. Hanyuma reka tuje hariya twifotoza ifoto. Wacha tusimame hapo atupige picha. Kwa ugenda ugasigwa. Uri Mana isoza masezerano, iyo uvuze birasora, kuko utabesha. Oh, urakomeye, urahambaye, urakomeye, urahambaye. Uri Mana isoza masezerano, iyo uvuze birasora. Basuhuza barangiza mukicara. Kutabesha. Suze. Oh, urakomeye, urahambaye, urakomeye, urahambaye. Uri Mana isoza masezerano, iyo uvuze birasora, kuko utabesha. Oh, urakomeye, urahambaye, urakomeye, urahambaye. Bashumba barakoze cyane. Wachungaji ni asante sana. Mani baho umugisha rwose. Pate kubarikiwa kabisa. Evangeliste Samuel. Evangelist Samuel. Turakorana cyane bya hafi nk'abashumba. Huwa tunatumika karibu kwa ukaribu na wachungaji. Kandi namwicaje kenshi kugira ngo ashake. Memketisha mara nyingi aweze kuoa. Mugwe mutambuke hano musinyi. Mpite hapo mbele mweke muhuri. Ariko turashima Imana yuko ibubakiye. Tunashukuru Bwana kwa amewajengea boma. Wabereka umusinyi. Muonyeshe mahali wataweka sahihi. Umugisha aba bombi, n'amahoro adashira, bazabyare, bazaheke, bayobowe n'umwuka wawe. Umugisha aba bombi, n'amahoro adashira, bazabyare, bazaheke, bayobowe n'umwuka wawe. Umugisha aba bombi, n'amahoro adashira, bazabyare, Jewe byicaza Moise mu
mushumba w'itorero Rock Assembly Ministry, kubasha nawe n'Imana n'itorero. Ndahiye umunsi wa none yuko Evangeliste Samuel atakira umusore, ahubwo abaye umutware, umugabo wa Kamariza Joyce Umutoni. Uyu munsi wa none Mutoni ntakira umukobwa, ahubwo abaye umudamu wa Evangeliste Samuel Ndanyuzwe. Icyo Imana yafatanije tiyakagira uzagitanya. Uhoraho Nyagasani, duhagaze hano nk'abahamya kandi ibyo wategetse ko dukora twabikoze. Imigisha yose yo muri Kristo Yesu tuyisabiye n'umuryango musha, batangizanye nawe, bazabane nawe mu butayu, bazabane nawe mu byiza no mu bibi, uzabe Alpha and Omega ku buzima bwawe, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Kansabe bashumba Wachungaji, wachungaji wote, buza bashumba bose sabi paroisse gusa, sema wachungaji wote si wa parokia hili pekee, paroisse Kamuru, paroisse Rongai, parokia Kamuru, Rongai, mwese nimuze dutange impano, nyote mpite tuweze kupeana hii ushuhuda, ino certificate, hii certificate.